إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Večerva ke продолжиме со ова изворедна книга, а таја е Усулу Тhalатha, трите темели, трите бази на исламот, што нејзиниот писател Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах се овај имам, овај вистински советувач за муслиманите, советувач за секој еден што е барат вистината, ги напиша овие изворедни дела, како Каваидул Арбаа, Усулу Тhalатha, Фадлул Ислам, Китабу Таухид, Кешфу Шубухат и други изворедни книги. Во тие книги објаснуваат вистината и повикуваат во следење на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи васелам, повикуваат и учи муслиманите да се вратат на она разбирање на нивната вера, како што разбира асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зошто во тоа враќање на тоа разбирање, тука е нашата среќност и тука е нашиот излез од сите проблеми и сите кризи. Ние еден голем дел од оваа изворедна книга има мучено во нашиот Меркезу Сунна во Кичево, и вечерва ќе продолжиме тука каде што имаме застанато, за биидниллахи таала да завршиме оваа книга до крај. Последниот дерс што го учевме беше Ма'рифату динил ислам бил адилла, значи познавање на исламската вера со аргументи. И после тоа спомнавме, односно писателот спомна Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека исламот е на три степени: ел-ислам, ел-иман, вел-ихсан. Значи исламот, иманот, верувањето и ихсан, доброчинството. И дека секоја од нив имат свој столбови, аркан, а арканите, значи столбовите на исламот се 5. И ние учевме во последниот дерс од оваа книга првиот столб на исламот, а тоа е шахадетот. Шахадетот ла илаха илла Аллах ва анна Мухаммадан Расулуллах. И тука учевме со објаснувањето на Шейх Уфемин рахимахуллах и Шейх Салих Ал-Фаузан. Така што вечерва ќе наставиме со другите столбови на исламот, а тие се намазот, зекатот, постот и хаджот. Вели Шейх Мухаммед рахимахуллах: وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Бели Шейх Мухаммед рахимахуллах, а аргументот за намазот и за зекатот и дел во објаснување на теухидот е говорот на Аллах субхана ва таала, каде велит Аллах таала:
a naredeno im je samo Allah da go obožavaat, znači ovo je objasnuvanje na teuhidot, znači da go obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala, iskreno, pravoverni, verata da je ispovedat, i namazot da go izvršat, i zekatot da go davat. To je ispravnata vera, to je ispravnata Allahova vera. Znači ovaj ajet je dokaz za zadolžiteljnosta, za naredbata, za sproveduvanje, za klanjanje, za izvršuvanje na namazot i davanje za zekatot. Wa delilu saumi qawluhu ta'ala, a dokazot za postot je govorom Allah subhanahu wa ta'ala: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala velit: O vernici, vi se propišuva postot kako što im je propišan i na tije pred vas, za da bidite bogobojazljivi. Ova je dokazo, znači za postot. Wa dalilul hađi qawluhu ta'ala, a dokazot, argumentot za hađot je govorom Allah subhanahu wa ta'ala: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Hađot je dolžnost na lugeto samo za Allah, ko ima možnost da dojde do tamo, znači ko ima možnost da dojde do Meka. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. I to što ne veruvat, to što pravit kufr, Allah na vistina je nezavisan. Allah je na vistina nezavisan od svetovita. Znači ovije se drugite 4 stolbovi na islamot: as-sala, was-zaka, was-sawmu, wal-hađu. Znači ovije se ostanatite drugi 4, znači doполнително na prvi, znači 5 stolbovi na islamot. Когато бидиш прашан koji se stolbovite na islamot, ovije se tije 5 stolbovi i ovije se tije nivnite argumenti. Zašto seko je na rabota vo našata vera eso argumenti. Ne sum slušnal, kažale, mi kaža, gačka, prikazna, rekoa, napazar, ne, takvi raboti nemat vo našata vera. Imat argumenti i su argumenti se argumentirat. Zato ovi raboti treba da se učat na pamet i koga ke bidiš prašan, da bidiš podgotven so argumenti da argumentiraš i da braniš vistinata so argumenti. I namazot, što je vtori od stolb na islamot, od najogromnite ibadeti, što može da izvrši čovekot, i od najsakanite ibadeti, što se kaj Allah subhanahu wa ta'ala, a to je namazot. Site naredbi, što ne gi naredil nas Allah subhanahu wa ta'ala, znači naredbi za pravenje ibadet, tije sodržuvat ogromna mudrost. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ne gi naredi tije ibadeti za njegova lična potreba. Allah ne gi naredi tije ibadeti za njegova lična potreba. Allah subhanahu wa ta'ala je nezavisen od svetovite. Kako što go citiravme v ajetot. Nezavisen od svetovite. Poveće vo naredbite na tije ibadeti, da li je to namazot, da li je posto, da li je zekatot, da li je hađot, da li je umra, da li take natamo, vo site tije ibadeti
Човекот има потреба за Аллах субхана ва та'ала и за неговото добро е во дуњалокот и во ахиретот, да ги извршува тие наредби само за Аллах субхана ва та'ала. И во тие наредби, во извршување на тие наредби, има подобрување за телото, има подобрување за срцата, подобрување за индивидите и значи поединците и подобрување за колективот, за џемаетот. Значи тие ибадети има подобрување, има придонесување и индивидуално и колективно. Затоа ние имаме потреба за Аллах субхана ва та'ала во секој еден миг. Во секој еден миг во нашиот живот имаме потреба за нашиот Господар Аллах субханаху ва та'ала. Затоа ние треба само нему да му ги правиме ибадетите. Само еден и единствен Аллах субхана ва та'ала да го обожаваме. И никој други. Од тие работи што ни задолжил нас Аллах субхана ва та'ала е намазот, што е втор столб на исламот. Намазот е од најогромните дела, најсаканите дела кај Аллах субханаху ва та'ала. И Аллах та'ала вели за намазот во Куранот: Инна салата канат ала al-mu'minina kitaban mawquta. Навистина, намазот им е препишан на верниците во одредени времина. Значи не може човекот да клања, да го изврши неговиот намаз кога тој посакуват, туку во одредени времина, што ги одредил нашиот Господар Аллах субханаху ва та'ала. Аллах субханаху ва та'ала. И Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху ан велит: Инна лис-салати вақтан ке вақтил хаџ. Значи намазот има своето време како што имат исто и хаџот своето време. Значи човекот не може да прави хаџ кога тој сакат и кога тој имат кеф, туку без друго тој треба да прави хаџ во она време што го препишал Аллах субханаху ва та'ала. Така исто и со намазот. Не можеш да се клањаш пред време или кога ќе измени времето, туку се клањаш во времето на намазот. Исто велит Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху ан: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الحديث متفق عليه. Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху ан велит: го прашав ја посланикот салаллаху алейхи ва селам кој е најсаканото дело кај Аллах субхана ва та'ала. Посланикот салаллаху алейхи ва селам одговори: намазот во своето време. Овај хадис е пренесен во Бухари и Муслим. Исто, значи, намазот, како што е дојдено во Куранот, го оддалечуваат и го одврачат човекот од неморалните работи и од несаканите и лошите работи. Зошто Аллах субхана ва та'ала велит: Инна салата тенха анил фахшаи вал мункар. Навистина намазот го одврачат човекот, значи, од неморалните работи и од лошите работи. Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума велит:
Men lem tenhahu salatuhu anil fahšaj wal munkar, lem jezdidhu biha min Allahi illa bu'dan. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma velit, čiji namaz nego oddalečuva čovjekot od nemoralnite i lošite raboti, toj namaz samo poveke go oddalečuva nego od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači vidi dobro što kažuvat Abdullah ibn Abbas vo tefsirod na ovaj ajet. Inna salata tanha anil fahšaj wal munkar. Znači veli što velite Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, deka onoj namaz što tebe ne te odvraćat, ne te oddalečuvat od lošite i nemoralnite raboti, toj namaz togaž tebe vo realnost što poveće i poveće te oddalečuvat od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači čovjek može da se izmamit, da mislite kad su njegovi od nama se približuvat kon Allah subhanahu wa ta'ala, a vo druga strana prodolžuvat su njegovite nemoralni i loši raboti. Vo vistina, toj namaz go dalečuva nego od Allah subhanahu wa ta'ala. Go dalečuva nego od Allah subhanahu wa ta'ala. Zato treba da se pazime žestoko, za da ne vidit ovaj ogromen ibadet, a to je namazot, pričina za oddalečuvanje od Allah subhanahu wa ta'ala. Tuku treba da se trudime maksimalno za da vidit ovaj ogromen ibadet, za približuvanje kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Zato znači ovdje treba mnogo pazenje, mnogo vnimatelnost, da ne padnime v ovije šetanski spletki i na kraj da ostaneme so prazni race. I na kraj da ostaneme so prazni race. Isto, prvite generaciji na islamu, Selefu Salih, beja vrvno pažljivi i vnimatelni vo namazot. Vrvno go čuva namazot. Zašti znaje deka je od najsakanite dela kaj Allah subhanahu wa ta'ala. I znaja deka prva rabota, što ke beja prašani na sudni od den, od nivni od gospodar, namazot. Ovaj vtori stolp na islamu, as-salah, namazot. Sa'id ibn Musaib je sin od sahabi, eden od vrvnite imamina tabi'in. Što velit ovaj imam? Velit, ma udhina al-muadhinu mundu 30 sana, illa wa ana fil masjid. Velit Sa'id ibn Musaib, rahimahullah wa radijallahu an, ne povika muezinot ezanot, vek je 30 godini, a ja se najduvav vo džamija. Znači za cijeli 30 godini, koga ke vikaše muezinot ezanot, ovaj imam veke beše vo džamija. Ovaj imam veke se najduvaše vo džamija. Znači vidi kakvo pazenje imaše ovaj imam za namazot. Znači pred da vikad muezinot ezanot, to i beše vo džamija. I ova ne 3 dena, i ne 3 meseci, i ne 3 godine, tuku 30 godini. 30 godini. Isto Muhammed ibn Sama'a ibn Abdillah at-Taymi, rahimahullah, ovaj imam što beše od visokite
sudi, qadi, od visokite sudi vo Bagdad. Što velit? Mekathtu 40 sana, lem tefutni tekbiratul ula, illa jevmi matat ummi. Muhammed ibn Samma'a, rahimahullah, velit, što beše što spomnavme sudija vo Bagdad, velit ostanav 40 godinja, ne mi izbegna prvio tekbir vo namaz. Ne mi izbegna prvio tekbir vo namaz. Kolku? 40 godinja. Znači, koga imam od ke vlezeše vo namaz, i prvio tekbir se vika tekbiratul ihram. Znači, za toj tekbir se vlagat vo namaz, se otvora namazot. To je ostan imam 40 godinja. Ne mu izbega, ne mu toj prvi tekbir. Osven samo eden i edinsven den. A toj den beše koga umre negovata majka. Znači vidi, vo celi 40 godine samo jedan den mu izbegna prvi tekbir. Na denu koga umre negovata majka. Znači vidi kako beja selef pazlivi i go čuva namazot vrvno, zoši to je vrskata među roboti negovi od gospodar. Sakaš da bidiš blisko do Allah subhanahu wa ta'ala, togaš klanjaj namaz. Sakaš da praviš dela što gi sakat Allah subhanahu wa ta'ala, togaš pravi, znači izvršuvaj go namazot. Namazot beše od delata što najviše zadovoljstvo praveše kaj poslaniko sallallahu alaihi wasallam. To je beše namazot. Isto, Ammar ibn Abdillah ibn Zubair, Ammar ibn Abdillah ibn Zubair, rahimahullah. Ovaj čovek go slušna muezinot od namazot na akšam. Semija il muezina li salat il maghrib. Wa kana fi sakarat il maut. Ovaj čovek od selef go slušna muezinot koga vikaše za akšam namaz. A vo tije momenti, slušaj pazljivo, vo tije momenti beše vo smrtnite momenti, znači vo posljednite momenti vo njegovi od život. I beše vo golema bolest. Faqala li men hawla, i im se obrati na tije što beja okulu nego. Hudu bi jedi ila al masjid. Im reče, zemete me za raka i vodete me vo džamija. Faqalu laka innaka alil. Ti je mu rekao, a nemu, ti si bolen, ti imaš bolest. Qal, to je odgovori, esma'u da'i Allahi fa la uđibuh. Reče, jas go slušam povikačat od Allah, znači go slušam muezino, što me povikuvat vo namaz, i da nemu odgovoram, fa ahaduhu bi jedi, taka go zedoati je za raka, fa dahala ma'al imami fi salah, i vleze su imamot vo namaz, fa raka'a raka'atan thumma mata rahimahullah, i taka se klanja jedan reka'at od toj namaz i umre vo namaz. Znači vidi kakov završetok ovaj čovek, ovaj imam imaše. Ama njegovo to srce beše vrzano so namazot. Vakov dobar završetok nema da imat nekoj skitnik, nekoj pijanica, nekoj grešnik, nekoj što ne gi poznaval pravata na Allah subhanahu wa ta'ala.
vakov završetok im se davad na onije što nivni od život go pomina vo ibadet na Allah subhanahu wa ta'ala. Se čovek odke umrit taka kako što živel i taka ke bilit oživen kako što umral. Zato a pazi se dobro kako sakaš da bideš oživen povtorno od tvojeg gospodara. Vo koja situacija i vo koja sostojba. Vo koja situacija i vo koja sostojba. Isto Adi ibn Abi Hatim radijallahu an velit: Ma uqimati s-sala mundu aslamtu illa wa ana ala wudu. Ovaj sahabi radijallahu an velit: ne se vika i kametot, znači ne se praveše i kametot za namazot, od koga sum stanat musliman, osven jas uvek bev vo abdest. Osven jas bev uvek vo abdest. Znači, site ovije prenesuvanja od selefu salih i od sahaba ridvanullahi alejhim ne učad nas kako trebit da go čuvame namazot. Znači, ovije treba našite primjeri da bidat. Ovije imami, a ne nekoj taka narečeni hođi, što po celi den odat po 3-4 svadbi slavat i igrat ora i negi klanjat namazite i so otvorena usta bez nikakov stram velat jaske gi klanjam site kaza posle 12 časot. Znači vidi gi selefu salih i vidi gi tije luge što se izmamnici na narodot i posle tije luge se vodići na narodot. Od tije luge trebi čovek da begat kako što begat od lavot. Zašto može bi lavot ki ti rasipiti uništi tvoj dunjalog i ništo poveće. No tije luge ti uništuva tvoj od ahiret, što je mnogo povreden. Zato a nemoj so emociji tuku razmisli dobro i razmisli so da li imat vrednost, da li ti sakaš da go staviš sebe si svoje vo nesigurnost i vo opasnost, za da mu go napraviš čefod na nekoj si drug. Pazi se dobro i razmisli dobro. Razmisli dobro. Isto Allah subhanahu wa ta'ala velit: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah ta'ala velit: barajte pomoć vo strpenijeto, vo sabarot i vo namazot. Na vistina to je golemo, osven za onije što strahuvat od Allah subhanahu wa ta'ala. Osven onije što strahuvat od Allah subhanahu wa ta'ala. Šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, velit vo tefsirod na ovaj ajet: فَالصَّلَاةُ ثَقِيلَةٌ يعني كبيرة على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان وإنما هي خفيفة إلى أهل الإيمان. Imam Šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, velit: namazod je težok. Namazod je ogromen težok za munaficite
i za onije što ima slabo veruvanje. No namazod je lesen za lugeto što ima veruvanje. Zato a gledaš lugeto, koga gi povikuvaš vo namaz, kako da gi povikuvaš vo smrta. No vernikot, što veruvat v Allah subhanahu wa ta'ala, što je barat blizinata Allahova i što barat zadovoljstvo to Allahovo, namazo za nego je lesen. I to i ne može da dočekat, kopnejat, koga ke dojde drugi od namaz i da go klanja, da bidi dvoibadet, za Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, znači, ne se čudi, koja ki gi povikuvaš lugetu i narodu vo namaz, da reagira so takvi različni reakciji. Innaha lakebiratun illa ala l-haši'in. Na vistina ta je golema, ogromna za njih. Osven za kogo? Osven za onije što strahuvat od nivni od gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. Zato a nije treba da vidimo od onije koji žestoko mnogu vrvno pazat vo namazot i go klanja ad namazot vo prvo to vreme. Koja ke dojde vremeto, odma tije go klanja ad namazot, go izvršuva ad namazot. Omar ibn al-Khattab radijallahu an im veleše na svojite rabotnici, znajte dobro, deka najvažna ta rabota kaj mene, da go klanjate namazot. Znači, da go klanjate namazot. Najvažna ta rabota. Što? Namazot. Ne drugi raboti. Drugi raboti ke dojdata. Drugi raboti ke si dojdat. Najvažna ta rabota je namazot. Isto njegovi sin, Abdullah ibn Umar, radijallahu anhuma, veli, deka koga nekoj od muslimanite ne se pojavuvaše vo namaz, vo sabah namaz, znači fajr i iše, jacija namaz, nije mislevme lošo za nego. Znači, koji ne se pojavuvaše za sabav i koji ne se pojavuvaše za jacija, mislevme lošo za nego. Znači, nema dobro mišljenje. Koji nemaše dobro mišljenje za njih? Sahaba. Abdullah ibn Umar veli, nije. Vo koje vreme živeš Abdullah ibn Umar? Vo vreme to na sahaba. A deneska, poveke to ti je taka narečeni hođi, ne odat vo džamija da gi klanja namazita. I za sabav, znači zborime za sabav, veli ne mi se isplaća ida samo 2 ili 3 ili 5. Nekoj drugi velat, ako idam za sabav, toga štrebi da mi dajete poići plata. Ova je realnost što go živa muslimanite sega vo našite krajevi. Deka ti je taka narečeni hođi, ti je barat ekstra plati. Zašto? Za da dojdat, da gi klanja lugeto za sabav namaz. A što velit Abdullah ibn Umar? Kogo ne gledavme vo sabav namaz i vojacija, nije mislevme lošo za nego. Sega ti sam odluči se
sakaš da vidiš so sahaba na pegambera sallallahu alaihi wasallam, ili sakaš da vidiš so nekoji izgubeni, zabludni luge. Sam baraj si odgovorot. Isto od molitvite na Ibrahim alaihi salatu wasalam beše Rabbi iđ'alni muqima salati wa min dhurrijeti Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim alaihi salatu wasalam, Halilullah, praveše ova molitva. O gospodare moj, napravi me od onije što go klanja namazot, mene i moje to nasledstvo. O gospodaru naš, primija ova naša molitva. Znači vidi, Ibrahim alaihi salatu wassalam mu se molit na Allah subhanahu wa ta'ala, da go napravit Allah subhanahu wa ta'ala od onije što gi izvršuvat namazita, nego i negovo to nasledstvo. Koga Ibrahim alaihi salatu wasalam ova dova je pravit, što je imamul hunafa, imam na monoteistita, tatko na pejkamberita, što ostanuva togaž za nas, i ova dokažuvat, koga Ibrahim alaihi salatu wasalam so negovi od stepeni pozicija ke Allah subhanahu wa ta'ala pravit ova dova, togaž što trebit za nas. Što trebit za nas. Se može bi nekoj, može tako se klanja toj i da misli nemat kako nego. I taka da počnit so golem štilok. Ne, pokroca. Vidi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Koji čovek bil jedan od najizbranite poslanice Allahovi, Halilullah, i velit, Rabbi dž'alni muqima salah. O gospodaru moj, napravi me od onije što go klanja namazot. Taka i jas i ti i nije site trebit da mu se molime na Allah subhanahu wa ta'ala sekoj dnevno da ni dade uspeh za da vidimo od onije što go klanja namazot. Zašto, kako što velit Imam Rabija, hafidahullah, velit, dovoljno je za dokažuvanje na opasnosta na ostavanje na namazot, deka alimite nivnata diskusija da li je toj čovek što go ostava namazot kafir ili ne je kafir. Znači ne diskusijate među alimite, polemikata među alimite da li je toj golem grešnik. Znači tuka ne postoji, ne je prašanje tuka. Prašanje to je da li je to više musliman ili je nevernik. Zašto poslanik sallallahu alaihi wasallam veli inna bejna rajuli wa bejna širki wal kufri tarku salah. Među čovekot i među širkot i kufrot je ostavanje na namazot. Znači među čovekot i među širkot i kufr je što? Ostavanje na namazot. Isto veli poslanik sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bejnana wa bejnahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Poslanik sallallahu alaihi wasallam veli razlikata među nas i među njih, znači među nevernicite među nas, je namazot. Koji go ostava namazot, ima neverstvo napraveno. Faqad kafara, znači napravi kufr. Zato treba da se pazime žestoko.
Зошто делот алимите велат дека кој го остава намазот е неверник, не е муслиман. Затоа треба жестоко пазење. Ова не е шега. Намазот е втори столб, како што не учи шехул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб во оваа изворедна книга, во трите темели на Исламот. Значи, ова треба жестоко да се чуваме. Но за жал, кај нас луѓето не ја знаат вредноста и позицијата на намазот. И затоа повеќето луѓе не се клањаат. Сета ова работа се врачат назад кај тие луѓе што се продаваат како учители на тој народ. И тие луѓе што се продаваат како учители на тој народ требат да се плашат од Аллах субхана ва таала и да се прашаат себе си каде е тој проблем, каде е таа болка, зошто луѓето се дојдени до тој степен. Не можеш да слушниш дури во џумаи, каде се збираат највеќе луѓе, каде присуствуваат највеќе луѓе, да слушниш една хутба за намазот и неговата вредност. Туку повеќе слушаш неделните вести, повеќе слушаш новостите во телевизијата и во новињето, со тоа се занимаваат тие худбеджи. Наместо да искористат таја прилика и таја можност да ги научат луѓето она што им требит, најважните работи од столбовите од Исламот. Не, за тоа немаат време, зашто немаат багаж за да кажат и да ги научат, туку што муабети пазарски, што слушнал на интернет, што прочитал на новина, што слушнал во телевизија. Тие се составката од худбињата во нашите краеви. И не само во нашите краеви, и во арапскиот свет. Ова е голема срамота и за жалење и тажна вест, тажна реалност. Посланикот салаллаху алейхи ва салам вели: Инна ауала ма юхасибу бихи l'абду јаума l'қијамати min amalihi salatuhu. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Посланикот салаллаху алейхи ва салам вели: Посланикот салаллаху алейхи ва салам вели: прва работа што ќе се прави со човекот обрачун од неговите дела на судниот ден е неговиот намаз. Ако неговиот намаз е во ред, тој човек е успешен и спасен. Ако неговиот намаз не е во ред, тогаш тој човек е во загуба. Значи, прва работа, пред постот, пред хаџот, пред садаката, пред зекаетот, прва работа што ќе се прави обрачун со секој еден од нас е неговиот намаз. Кога гледаме од овие аргументи и од овие дела на Селефу Салих,
vrednosta na namazot, togaš ovaj namaz, so ova vrednost, so ova pozicija, ne može da se sprovedit, ne može da se izvršit kako mu teknalo na nekoj si. Namazot imat svojata forma na izvršuvanje. Namazot ne se izvršuvat kako si naučil ti od tvojot starbabo ili od nekoj si komšija. Ne. Namazot, formata na namazot se izvršuvat onaka kako što ni pokažal nas poslanik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zašto poslanik sallallahu alaihi wasallam što velit? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Poslanik sallallahu alaihi wasallam im nareduvat na negovita ashabi i na tije što ke dodat posle nego drugite generaciji do sudnjot den. Što je ta naredba? Naredba što ne se prašuvaš da li ti se dopađat ili ne ti se dopađat. Naredba što ti je naredeno da ja sprovediš od gospodarot tvoji. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala veli što vi davat vas poslanik od to zemete go, a što vi zabranuvat, to ostavete go. I Allah subhanahu wa ta'ala velite kao vaši od poslanik imate najizvoreden primer. I nema da veruvate, dode kada go napravite nego Muhammed sallallahu alaihi sallam među vas kako sudija. I taka na tamo i drugi ajeti. Velit poslaniku sallallahu alaihi sallam, sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte se onaka kako što me imate mene videno. Klanjajte se onaka kako što me imate videno mene da se klanjam. Znači ova je naredba od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da se klanjaš taka kako što se klanjal toj. Ne kako što se klanjal tvojo dedo i čičko i ne znam koji drugi, ne. Klanjaj se kako što se klanjal Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Se na poslaniku sallallahu alaihi wasallam mu go nauči toj namaz koji Džibril alaihi salatu wassalam, što go isprati Allah subhanahu wa ta'ala, da mu go nauči namazot na kogo na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I togaž Muhammed sallallahu alaihi wasallam da im go nauči na svojot ummet. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ne je zadovoljen i ne prihvaćat sekoj namaz. Ne se laži. Nemoj da misliš da Allah ima potreba za tvoj namaz. Ti imaš potreba za Allah subhanahu wa ta'ala. Zato klanjaj, ako sakaš da ne ti bidit za bezvreden namaz od tvoj, samo da bidit mačenje to tvoje i trud od tvoj bez nagrada, togaš klanjaj se onaka kako što se klanja od poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Zašto ovaj naredba u ovaj hadith? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte onaka kako što me imate videno mene da se klanjam. Znači, ako ne se klanjaš v ona forma što nije pokažal nas poslaniku sallallahu alaihi wasallam, tvoj namaz ne se primat. Zašto poslaniku sallallahu alaihi wasallam veli, men ahdetha fi amrina hada ma lejse min, fa huwa rad. Poslanik sallallahu alaihi wasallam veli, koji obnovuvad nešto, vonašava vera što ne je del od neja, to mu se vozvraća na toj čovek. Znači, to ne mu se primat nemo. Ne mu se primat. Zato
ne si davaj na sebe si lažna nadež. Дека да мислиш, јас важно да се кланjam, како што немат проблем. Не. Се лажиш себе си. Се измамуваш себе си. Кланjaј се онака како што ни покажал нас посланикот салаллаху алейхи ва селам. И не слушај луѓето што ке зборуваат. И не слушај оние што укоруваат и што те исмеуваат, зошти тие денеска може би те исмеуваат, но утре тие ќе бидат од тажните, а ти ќе бидиш од стречните. Се овај дуњалог е минлив, овај дуњалог е краток, ти требиш овај дуњалог да го искористиш, да се спремиш максимално за тоа долго твое патување, едно патување што не се враќат повторно. И од најогромните дела што можеш со тебе да земиш во тоа патување е намазот. Кој намаз? Намазот онака како што се кланял Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Не како мислиш ти. Некој може би ќе рече, јас сега се кланjав 30 години вака. Заблагодарувај се на Аллах субхана ва таала, што после 30 години сега имаш можноста да почнеш да се кланjаш онака како што се кланjал Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи, не станувај фанатичен и слепоследец на твоето минатост, туку разбуди се и она што останато искористи го максимално. Она што останато искористи го максимално. Инша Аллах Таala, се задоволуваме вечерва само со вториот столб на исламот, а тој беше намазот. И биизниллахи Таala, од идната недела ќе продолжиме со другите столбови на исламот и после така со иманот и со ихсан. И така после во третиот темел, познавање на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, додека ќе завршиме оваа книга биизниллахи Таala, и така после тоа ќе почнеме друга книга да учиме, и така ќе се учиме и ќе се подсетуваме заедно еден со други. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.